Turko, lumabasak pa diti paraangan nyo. Wine. Marimar. Sinong bata nakagpaiso? Ngam di nakmatkit-kitaan, Turko. Nakadumog ka mat, ang makisar-sarita kanya. Aha. Kwa. Mababainak nga main. Marimar. Anya ko mga ipagbainam kanya, Turko. Kitaan na ngamin Ha? Alan Turko, ipereng mo dagita matam kanyak. Di ka kadi agbabain. Mabainak at talaga ako mita iti balasang. Marimar. Anya? Lumabas kalatan, Marimar. Dinaklatan ni Kaskaso. Bakla ka kadi, Turko? Nick. Sana ka bakla, Marimar. Malalaki No talaga ang malalaki ka, apay nga rod adi mo maiperang dagiti matam kanyak, ha? Ha? Ipanagnak mo man kanyak no talaga ang malalaki ka, Turko. Kita ang man dagiti mata? Ha? Bakla! Sana ka bakla. Bakla ka, Turko! Sana ka bakla, kunak mait. Oh, aday ta. Kimita ka matlangan kanyak, Turko. Di na nga rod katawaan Marimar. Ha? Nabasamot na dito sa pinmotor ko. Ay, pasensya kan Marimar. Mababay na ka talaga. Ay, oo na yan. Uray ka lang nakaisbo, akimita kanyak, Turko. Ay, tukmam ka talaga, Turko. Babae, di masidagking ka. Ngam di mo pala tinukmaan. Anya laki din ni tatang. Anya laki din nasasawam dita. Nabaakan kan, Turko. Aglaklakay kan dita sa pinmaw. Mabainak nga ron niya agdaton iti babae, tatang. Anya kumagay ti pagbaynam. Sayang day ta kinataer mo naman nagbabayin ka. Anya laki din ni tatang. Baybay andak ka dilatan niya agbaak. Kasano kan tulangan ngay no lumakay ka? Asinon to nga ti mga iwan kayo ka no di mo may pangato ti sa pinmaw. Makamulitan tatang. Ay, mga sawa ka kiday, Turkaw. Mariknak akursunada na kamot ni Marimar akaruba. Kanayon na lumabas di ta parangan. Tatang. Nararana pa yung ti lumabas no adda ka di ta parangan na nakatugaw. Di mo ka di madlaw dahi ta pa nagpapansin na kayo ka, Turkaw. Jak madlaw, tatang. Hey, Turko talaga. Nabayag ko man nga dasawam no saan ka atok, ma'am. Tatang. Agasam, uray ka lang nakaisbuan, nakakita itinapinta sa balasa nga kaskin ni Marimar. Di mo kumabot da ka matanday tatang. Kitpuno mo ta nakaisbo ka, nakakita itinapudaw agurong ni Marimar. Tatang. Gurong pa ilagay nakitam, kit nakaisbukan. Kasanaon, nung tinakitam, kit di... Gusto tatang. Ah, Di mo ituloy ti bagam kanyak. Naimbag nga oras mo, Turko. Si kamot gayam dahi ta. Ligaya. Kabisadom at talaga ti boses ko. Nga oray di nakitaan, Turko. Wen, ligaya. Boses mo pa ilaeng. Amo ko na si kaday ta. Apay ngamin adi nakitaan, Turko. Kadigdigos ko pa'y mat ngayon masidagkan ka. Kwa? Managbabain ka talaga. Nang rona no balasang ti umasidagkan ka, Turko. Wen, ligaya. Managbabayinak namin. Turko, nagtaer ka. Nagbisked pa'y ti pamagin. Igamak man ti muscle mo, Turko. Gaman. Ligaya.
Agtigar-gar ka matan nga inigyak Turko. Dinag namin gaman ligaya. Anya ka din di mapaspasamag kan ka. Kasla, marunaw akon iti panagrik na. Aprusak man day tapingping mo, Turko. Di mo, prusan, pimping ligaya. Ay! Natali mo daw matan ni Turko. Tapi akat katawaan na kasinsin Arman. Kanon to pa makaasawa ka? Naman nagbabaing ka? Kasinsin Turkaw. Inaprosan na kalaang niligaya. Natali mo daw ka. Ha? Sikates asit ganda giti babae dito lugar tayo. Gaputan na taer ka. Kasinsin Turkaw. Karopropam ni Coco Martinez nga artista. Unayay. Anya? No siya klatikas king ka anataer. Adun ababae, tinakarelasyon ko Anya? Ngam, sayang ka? Sayang ka talaga, insan? Ay, sayang, tikinataer mo yo. Naa? Ulit-ulitin mo ito nga balikas ti sayang kasinsin Arman. Talaga maasayang na giti, nagpipinda sa babae nga agkorsonada king ka. Isuda pa yun tumasinag. Ngam, ay, una yan. Makaisbo ka mo nung nakasangudan king ka. Una yan, insan. Kasanuan na amuam anak isbuak kasinsain. Imbaga kanya niligaya. Una yan. Anya? Ay na. 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 Nagsiksay. Ay na. Ay na. Ay na. Wow. Turko. Nay. Sigamot gayam tatang. Aha. Nay, nagpartak ka na nagidulin iti cellphone mo. Agbuy-buya ka iti TikTok kanya. Nay. Saan tatang? Ay, di ka naglibak, Turkaw. Music ti TikTok tinagagaw. Anya ti buy-buyaan? Kwa. Jay, Siguro, agbuy-buya ka iti Nobra Challenge anya. kasano nga mo yaw tatang? Wen tayo sumot ti buy-buyaan. Aniya? Turko, lumabas ak manan di ti paraangan nyo Wain, Marimar, lumabas ka lata Talaga ka di adi nakitaan, talyawan nakmat Ha? Nagkiting ti shorts ko, kan nagbangbanglo akpay. Mabainak namin na kumita, Marimar. Kasla, marunronawak no, kumita kiti balasang. Irwam mo ti bagim akumita kanyak, Turko. Turko, Apay kaday, Marimar. agpadatan anabaakan. Siya kun ti mangibagakan ka, makaas asawa akon. Anya? Awan mo't siguro dakes na, no siya kun ti agdaton kan ka, gapot man nagbabain ka mga Turko. Anya? Agdaton ka kanyak, Marimar? Pudno tinangag mo, makaas asawa ak atalagan. Sikati kayat ko apara kanya. Anya? No di na kayat akitaan, day tilangan nagbuhas na agurong ko ti kitaam. O kitaam nagbuhas na anya. Ay, di mo parang kanyak tigurong mo, Marimar. Sapay, nagpudaw. Kaya't asawan day ta, nakitam tigurong gaw. Isuan na ibagam, anapo daw. Marimar. Anya man ang tikat katawaam kasinsin Arman. Nuro pati babae ti kita. Mabain ka. Ngam na po daw agurong. Kita. Kasano ti pan nakaamo miti day ta kasinsin?
Amok ka. Tasipsiputan kayo ka ni Marimar, iti agsarsarita kayo. Agpaiso adi mo kitkitaan ti ropa ni Marimar. Ngam kitkitaan mo tinagpo daw alupuna. Kasinsin. Shh! Dahil kangiwat mo. Kasinsin naman ah. Makita? Kasinsin turo ka. Mapaiswang ka iti imbagaking ka. Ha? Naropa ti balasang, mabaing ka kumita. No na po daw alupaw, uray ka lagkatay. Ha? Nimot na napinang ti lumabas iti parangan. Ay na, nagpintas lagi din day tabagayt. Nagmayat ti sukog ti pamagina. Nagtunti respeta gong na. Kasla, ada puli na Kastila. Turkaw. Nay, si kamat gayam tatang. Ha? Anyat, isumam tatang. Nasiputan ka, ako mitkita kinipinang alimbabas iti parangan. Uray mo layam, litidila, mitibibig mo, nakakita kin kuwana. Sika talaga tatang. Tila madmadlaw mo. Mabit man lang, Turkaw. No balasang ti lumabas dita parangan. Di mo pagananaw. No bakit akas kinipinang saan na mapugsa ti panangkitam kin kuwana. Ha? When now, ni bakit pinang ti kursunadan. Anya laki din ni tatang. Tila man rin madmadlaw na. Talaga may Turkaw. Bakit sa ti kursunadan? Saan ka ta balasang? Anya laki din. Sa bagay, nabayagay na balot tinatay ni Pinang. Natay iti sakit na di Pedro nga asawa na. Ha? Nimod kasinsintor ko di nagturong iti kasabaan. Kanya nga taramidin na iti kasabaan. Awamot mo kamulan na asaba. Ha? Nimo na napinang isim marunuking kwa na. Nanay. Ay. Anya nga ti papananda dita kasabaan na ta. Ayo. Ay. Ay, limod man asurutak ida. Apay adito'y kasabaan, tinagkitaan ta, Turkaw. Tapnawan ti makakita ka na tao. Nanapinang. Ay, Jaski ka. Nana ko ng pailakanyak, kat sinong batak lang arudan ti ayat mo. Babes, ko namutan kanyak ah. Pasensya kan, babes. Ay, nagpartak ka mo Turkaw. Inagkanak mo tadagosan. Agsarsarita tapay kumaa. Awanan ti adupe asaw, babes. May kakitay na. I love you! I love you. I love you too, Turkaw. Chup. Jaklaim pagaraw kasing sinturkaw. Kunak naman nagbabaing ka. Ngam, saan magayam? Aha. Anya tiket mo sawahin kasinsin arman. Amok kasinsing. Anya ti amom kasinsin arman. Ay basta. Adagayam ilimlimod mo kasinsinturkaw. Nagsiglat ka gayam. Ay, ibabawi kung di imbagak idiking ka, nagkapoy ka. Talaga di ka maawatan kasinsin. Saan magaya mabalasang ti kaya mo? No di kat jay bakit abalaw? Anya? Anya laki day. Kuno nakita kayo, iji kasabaan ka ni Nana Pinang. Insan. Anya? Nakita na kami iji kasabaan kunam? Wain kasinsing. Ngam, di ka madanakan. Diyak ibagbagatin nakita ng inaramid yaw. Una ngay, pamayan niyo ay. Awan ti madingin nararamid mi iji kasabaan kasinsin. Oho, agdal na ka mamagkasinsing. Di ka naglibak. Anya? Saksay, nagiti pulong ti sabaan nagapapan yaw. Pamayan damadyo. Kumarasakas. Kumalakapakyo. Adya taranambidin ni Kamsat Pinang dito'y balay. Turkaw. Agayan ayat kamin kin ni Babes Pinang. Tatang. Pudno day ta, tatang. Ha?
Inawagan nak iti tatang. Agkatawunan talang, pinang. Rombeng laeng awagan na kay ti tatang. Gapo ta asawa ko ni babes. Tatang. Anya? Asawaam ni pinang? Turkaw? Uwan tatang. Isong isagana yun di pagkasaran may kinipinang. Tagkalay sa kamin iti kabiitan a panawang. Nasaya at may tapi manawan ni pinang dito'y balay. Turkaw. Agsarita tayo ta itinalapat. Anyang iti pagsaritaan tayo tinalapat tatang. Yaski ka. Nagadaw tagkursunada king kabalasang. May sanitan na marimar kin ligaya. Nagpipinta sa mabalasang na kita. Bakit kaya hindi pinilay? Anya lagi din ni tatang. Isumot nga rod ti kayat ko. Anya? Ni babes pinang tinakarik na ag iti ayat tatang. Uray man no ibagayo ang nagpipintas da ligaya ken marimar. No jakmet iday ayatan. Anya? Bakit abalaw ti kayat ko tatang? Jak kayat ti kas kadaligaya ken marimar. Ay, laglag. Sa bali tila ilo ti bakay tatang. Nadungaw. Kanayon nakpay apakanan. Anya ti pagpakandaking ka? Laglag. Basta, nasamit gayam nga agayat ti bakay. Nagirot ti arakot na tatang. Anya? Nalpasan ti kalay sata, babes. Ay ayatan ka unay-unay. Kastak mo't yan ka, babes. Ay ayatan kamot unay-unay. Kayat mo ka mangan, babes. Anya nga iti ka na, babes. Mapanak ije kusina, tagluto ak iti kanenta. Jak ngamin kaya ta mabisinan ka. Ay na, nagdungo kan kanyak, babes. Kasta ak kadungaw, kadagiti nagbalin ide aka relasyon ko. Aha, karelasyon mo, kunam. Uhan, babes. Iso na laeng tanatay amin ang dagiti nakarelasyon ko. Manangibalo ak ka no. Anya, manangibalo ka, kunam. Iso mati kunada, babes. Talaw tinagbalin idi aka relasyon ko. Ngam nagsasarunoda anatay. Anya! Diyak pa'y kayat ti matay tatang! Diyak kayat! Apay nga grungaab kamot tayo, turkaw. Manangibalo gayam ni bakit pinang! Natay amin anang asawa kin ko na! Anya? Amang ano sumarunuak meten na matay! Agbababawi ak anang asawa kin ko na! Ay! Di mo may babawi day ta. Gaputan nalpasa, hindi kalay sayaw. Aklo ng laga, hindi kinapunaw. Gagasawa kayaw, kanipina. Jalagi tinaya, tatang! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Ay, nanagmayata na yate agid na no kastoy anabsog na tao. Makapaturog. Uy, manong, nakaawid ka matgaya man. Anya nga iti aramida kadya kasaran. Kat nanganak matan. Agikalkalon kundan. Idi nakaalak iti igado, nga iyawid ko, ay kat nakaawid akmaten ah. Inak man eref dahito inaalak nga igado. Di mo abay iti karni ngayon nalaka. Umay kumat eref dito balay da nanang kantatang. Ay, Pedraw! Saan ka pa yaman? Ninanang dayjay! Anya nga tinapasamak. Inta kitaan ni Jay Silidda, darasang! Nanang! Anya tinapasamak! Ay, di tatangyaw na Anya? Anya na
Nakaidan sa laang mat. Nay Pedrao, di nakpay padawan na. Ado pa'y ti utang tasan pa yan na bayadan. Ay, karubahan at ni Pedrao. Masapol may wargawag mo ay Una, tapno maisagana danjay abuloy na. Ay, nga abulaw. Ha? Pedrao? Si bibiyag kapay? Kunak nunat kan? Sasawam. Ninana nga talaga. Pag nervyusan na ti tao. Natangkan ti tiyan na tanabsog ngamin. Inak man la erefon da ito igado. Nanang, makirefak pa'y laang Ay. Alwadam siya raw. Di mo sagsagidin dyan nyawid ko akarnay, jay ref. At damat inyawid mo, tatang. Napunno iti karni da iti refyo, nanang. Awanin pang isalsalak da iti igado nga inggapok iti kasaran. Nay, katno awan ti kargana dayta. Iso nga rod nga inedep kon, tapuro danom ti kargana. At dapay ulo ti baka. Asino tinangyawid iti da itoy? Siya, kaasyak, anang iliblibas. Iso adiyo kutkut yan. Dan, taornosat man ti karga dayta ref. Tapno umanay ti kargana. An-anwan ngay nga tani tatang da iti buo nga ulo ti baka. Hay, sapay nakadilat. Kita ang amin, nanang. Na, nakamulagat pa'y dagiti mata na. Bayan nyo man lang dita dayta. Di yo dil-dilawan. Nay, akin kukwa dagito'y sakati baboy kan sakati baka ditaw. Agasam ngay dagito nga inyaw awid yo. Kay, nangyawid kamot itiga daw. Wan nanang, da ito'y o. Iso day tating nyawid mau. Umay ko iref, tapno sana maperde. Na, hay, nagdakulan asupot tinangi kargaam. Ni, si daon mi iti makabulan da ita, nanang. Talaga saanin nga umanay dito'y ref dagita nga inyawid yaw. Masapul amaksayan. Ay, sana babaling nga ikatam dayta ulo iti baka dita, bakay. Sana mabalin nga ikatanyo na kita sa katibaboy kan sa katibaka dita, nanang. Saan pa yun ang mairikop dayto'y ref? Gapo iti kinaadaw ti kargana. Kasano nga rod itan? Mari muna. Aw, apay maray. Kat umay ko adamagan, no nakamasaya ganti bangkay nila kay Mau. Anya? Anya ti impatay na ay kaasimot. Kat no nagpatpat nagdangamin nagiinom di takasaran idi kalman. Saan pa'y anatay nila kay ko? Kat isumot ti damag dito ilugar tayaw. Nangag kano dagiti kakaruba ti panagsangsangit Mau. Impukpuk ka mo anatayan nila kay Mau. Ay, dayjay. Ha? Drama laang dayjay maray. Agprak-prak ti saklaan. Ay, drama laang ay kunak lupod na. Sapay pagtutungtungan may nga umay kami kumaagsusugalan. Inton lamay na. Pedraw! Pedraw! Mangmangagnak! Apay aya. Umay mo man ikatan dayto'y ulo ti baka dito'y rife. Ay, masurunak ang makakikita. Bayam lang ka dita. Umay mo ang renang, taimbag lang adda pangaldawan ta. Dita na pay laang. Tunggal lukatak dayto'y ref, makitak ang nakadilat kanya. Nakamulagat pa'y dagiti mata na. Hay, sos, maalyawa. Nagapo, nana. Nagapo ak dita balayo Saan mo't gayam apim mo siya ni tatang Mau? Anya mo't daytan, nana. Nagpigsan tupay ni tatang ko. Mabagkat ng tupay ti ulo ti baka. Kat kasanumot nga men, kat nangagdag iti kakaaro ba ti anugog ni nanag Mau? Ay, kasdi nga min ni nanang nagnervyos. Uray lagsangit ngagpukaw. Adaman ko man ti agkasar dito'y lugar tayo, anya. Kat adamat. Adaya, ibagaman mo't kanyak ta isa ganaak. Anda di tapurok dos. Diya inaudi nga anak nila kay Lando, kan bakit miling. Agasawan. Ni Janet. Kat no mistra day jay. Wan,
makiasawan. Amom nana, baknang di mga asawa ken kwa na. Iso nga ang mga nubaboy kanuang ti partyenda. Ay, adda manin pakipanganan no kasta. Kaano nga'y kanaw? Inton umaya Sabado. Abangan na da papanam, ipuspon mo pa ilaang nana. Ay talaga mapanak. Agkita tanto ijay Sharon. Kano agkanta akto pa ijay? Ay katmayat nga rod no kasta Anya nga iti kantaan. Lakay, kita manday to'y bayadan ta iti kuryente ita abulan. Paypay lang nga ipakitam kanya. Ay maulawak nga rod amang basa. Agan tsukos ka ngamin Si kanti mang basa, babasit unay ti litra na. Dagitan to magamit na taga-electric. Dakkalan da ko litra. Tapno mabasa adago si bayadan. Manaw, ti bayadan ta. Nagdakkalan. Manuaya, Ay na, 6,999 ti bayadan ta. anya, apa yan nagdakal? Pangalaan ta ngay iti pagbayad ta di ta agatan. Ay na, mata ki aksan. Ay, ison samot tanti patay kaw. Nanang, kunak kung saan kayo amasangkutan dito'y balay. Mapan ko tulungan ni tatang mo ijay bangkag. Apay aya. Umayak mangala iti igado si Daon May. Ay, amukon no apay. Amukon. Amo muntian niya, nanang? No apay adim makkel ti babayadan mikin ni tatang mo iti kuryente. Ay, di nagpampabasulan, nanang. Ijay daya ti balay mi. Kan ada bukod mi akuntador. Dagita imparepyo a karnay ti makagapo. Manu abulan daditan. Manulang mo't ayad yung may sasupot nga igado. Ay, agbayad kayo iti bingayo iti kuryente dito balay. Ni nanangan aya, ni manong dax taado ti karnina dita. Di tatang, agasam ngay dita dakkel nga ulo ti baka ngay. Anya day tawit mo, Sharon? Igado, napanak na nga la iji imparif ko kada nanang. Sigurado ka nga igadulaang dayta. Amangan mat no kinisayam dagiti imparef ko asaka ti baboy ken saka ti baka. Adada ijay Jak to pa'y sinagsagid. Ta nakatangtangkendan. Mapanak to mga lain ton madamdama. Ay wunas ken amapan ka. Takayat nakaakasarita ni nanang. Alao mong dagita imparep mo asaksaka. Sampay nanang. Di pa lang may sa asaka ti umay kwalain. Alao nyo amin nun, tasidaan nyo, tay depukon day taray. Nyalaki din ni nanang na ya. Ag high blood ka manayin. Napay aya. Kasano ajak ma-high blood? Nagdakkel ti bayadan mi ti kuryente dito balay. Ket basol dagito'y saksaka nga imparef ko. Ay katuan na. Agasam ta tuloy-tuloy anak ka number 10 day taref. Tapnulaang saan amapirdi dagita akarniyaw nga inggak puyo pa'y ijay kasaran. Ay sus, dakas kan daks. Ay agbayad kayo iti bingayo iti kuriday. Talagang agsingira. Titwa! 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 Anya ter aramidam di taray pidraw. Ilukat irikup mo mag saka agtitwa. Titwa, kung kunam. Ray-ray awag lang da ito'y ulo ti baka dito. Uy, baka Taday, manon abulan na nakaref. Amangan kunak no maburing ay. Ayag mauyong kan sa nalaklakayan. Umay ka magiday. Tadwata mangrayaw. Tulungan nakit di amang ikat iti ulo day taabaka tas idaantan. Ay, saan ka di apaka? Pag-asim. Ay, Ibatan nakpidraw talaga nga ikatukon day tanga ulo ti baka dita. ay tumalda ka pa kay. Agpaanawa ka kaday. Ay, Sharon! Apay nana! Ingkay anawaan da nanang kentatang mo tagapapada. Anya? Ta
Apay nga gapapa da. Ay, jakam mo. Basta nanggagkula nga agpinpinukaw da. Ni Manong Dax, mapan ko dagasan dita balay da. Tadwa kami nga ganawa. Tatang, nanang, agapapa kayo? Nagkuna, may Di ka rupa, chismosa. Abay, anya ti pagapapaan nyo aya. Ninanang yu Ray awag lang, yan rip ko nga ulo ti baka. Agungit matang. Anyan ti mapaspasamak dito'y abalay? Takasta kayong matan? Ay, day taamayo Nalukay samutin ti turnilyo ti panunot na. Mang titwa-titwa ijay ulo ti baka. Manong Dax, adan sa mo tanday min siya ni tatang. Dementia kan Alzheimer kunam kit dia. Ay, maburibura na akta nagdakulan ti babayadan may ti kuryentay. Awan mat kada kayo ti mayat nga agbayad. Manong Dax, kasano daytan? Ti solusyon na dayta. Ikata kun amin asaka nga imparif ko. Tapno iddepen yun dayta ref nanang. Ipindang ko laangan ijerwar ti balay mi dagita asaksaka. Uray mo di imparif ko nga igado. Inyawid ko mataminan. Sika nga ipidraw. Anya ti singasing mo. Ay, di yung sagsagidan jay ulo ti baka, kaya ray. Kano tuloy-tuloy nga agan andar jay Apay, adda pagbayad kaw iti kuryentay. Tarang, umay ka ang tagsasarita tayo dito. Anya ti pagtungtungan nyo, tamasapol pa'y arumwar kayo. Kasari tayo ni Tatang Yaw. Tano di na kayat alutun day ta ulo ti baka. Siyak ti mangirwar, ta siyak ti mangilutaw. Padiguan naktumot nanang. Tatang, ilutom jay ulo ti baka. Nabayagan day ta dita, santon anaimas. Aya, Wana, awan ton ti ramraman na. no iluto kon. Di awan taon, tilabon ko akarnay. Anya lakit din na ya. Adu pa'y ti agkasar dito'y lugar tayo. Inton Sabado, adag kasar manan. Amamom ni Janet. Ay, amo ka. Jay mistra di ta eskwilaan. Iso ti agkasar inton Sabado. Ay, sakto man jag partay. Ta itaray kon to man jay ulo si baka. Saan lang nga ulo ti baka? Ulo pa'y tinuang. Anya? Ay, adapay nuang. Baknang jay mga sawa ni Ma'am Janet. Sige nga raw. Inak irwar jay ulo ti baka jay ray. Ta ilututan. Imbaga, tanay ayong matlaang ni tatang, manong. Inayayo ka. Iso kita sungsung rudan nan jay pangyangaran na iti ulo ti baka. Kadno napan pa'y nangayo iti pagsungrod na. Imbagak nga do ti agkasar dito'y lugar tayo. Katpudno mat ngayon ton Sabado, siyak ti agkanta iti kasar ni Ma'am Janet. Ni matatang ti agparte. Sakto mo ti agluto. Manong jay igadok, isuputan nak. Wen, saan ka madanagan? Saysayatan mo't nga ron ti agkanta Tapno saan ama ibaba yung ti puli tayo. Wan, anya lakit din. Lalaingak ti agkanta. Ay, aguli, magkayo nga rudan. Da kumansyonan ni Sharon. Ay, nagmayadan a kansyon day ta. Ay, ayan ngayon, jay supot ko, apang isuputak ititaba nga yawid ko. Nakita yo, jay supot ko. Jay supot ko, asino tinangala kada kayo. Isubliyo, pangasiyo, jay supot ko. Asino tinangala, isubliyo kuma. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din.